Ronaldinho. Yes. Woohoo. Mantap. Ini supirnya Bos Raffi dulu. Hey. Oke. Por favor. One second, Roni. Ya, 21 ya. Mantap. Roni, por favor. Gracias. Gracias. Biar kita tutup. Ronaldinho. Yes. Woohoo. Mantap. Bos Raffi. Supirnya Ronaldinho. Yeah. Andika, Arik bisa Ronaldinho. Wah. Foto sana. Keren. 1, 2, 3. Oke. Boleh Boleh. Ntar dari gua kirimin. Arman Maulana disyutingin sama Ronaldinho. Oke bos. Ya bos. Yes. Yeah. Bagian tenderloin ini. Makan malam. Gila gokil. Gila. Ronaldinho makan di Wolfgang. Wah siap bos, siap bos. Oke, sekarang kita udah di airport. Kita mau kemana sekarang, weh? Surabaya. Surabaya untuk cari bintang koplo.